Agent 540! Mapalabas, ada ng palakin Agent 540 bayat tikada na itilikudan ti balay na. Dati na, ken tikadwa na apasurot ni Berto alias Pingas tinang palakin Juana. Kit ing kagumandang empanaw daytoy. Impanda ni Agent 540 iti hideout da. Na siya ni Nora nga asawa ni Berto. Gaputasan matada ka sa tao. In kagumaan na tinulungan ni Agent 540 tapno makalibas na ito'y. Itagagayam denggan nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Police station, hello. Anya? Oh, sige. Maur-uram ka no ti balay na iti dadakkel ti asawa ni Berto. Dakas na ito yan. Ti intercom. Kuntakag ti fire station ti ili. Hello, fire station. Ti hepe ti pulisya na ito'y. Agresponde tayo iti nayawag ng uram iji barangay pa to. Okay. Agyaman ak. Nagalarman ti fire station. Rumwarak ni ti opisina. Manong Boyong! Oh, apa Shirley? Adda tao di taruhar. Police? Saan? Sino nga rod? Diyak ka mamo. Ang mga nukadwa dagiti nang italaw ka ni Manong Nardo. Anya? Nakita da ka? Saan siguro? Duwala ang mat. Nasiputak ti susungad da. Dito'y ka lang. Siyak ti makamuka na kwada. Anya? Rumwarak. Ngamiti backdoor ti pagnak. Dito'y ka lang. Aganad ka, Manong Boyong! Itay pa'y laarimwar ni Manong Boyong. Ngam, apay adimot lang sublin. Mapanak iti ayan tiri daw di talikod. Sumiripak di tarwar. Anya nga tati aramidan ni Manong Boyong. Nakilablaban ni Manong Boyong. Ang damat kayo may sapay akap palay ni Falcon. Sino kayo? Anya ti masapulyo? Masigurado adi pa'y nakasangkot ni Falcon dito'y balay na. So asigamad kisangwa. Makamuditan. Ipakat ko ti insuro ni Manong Boyong apang self-defense. Hoy! Lumaban ka man? Anyang itigaway mo kanyak. Nasiglat ka madanya. Ngam di mo malisyan da ito'y, oh? Kunamtulan asino ka akalaingan. Anyangay, napatugaw kan. Ha? Silang baga, nasiglat ka matgayam ta na itong banak. Hindi ka agsigsigurado. Siri na ti pulis. Bakit mo? Aglibas ka lang! Di ka makalibas! Awanan, nakarwanan. Kitawag ni Manong Boyong. Nasugat ko, Shirley. Oh. Diyos ko, nagadun tinagsayasay adara Manong. Ipanda ka di ospital. Huwan Manong. Pato ka na di ospital. Kakadwa, pagkatong tayo ng ilogan iti stretcher. Saan? Matayaksan. Saan ka matay Manong Boyong? Maispal ka. Makamun dagiti kakadwak. No di daing kagumaan met tinaglibas. Kat nadanon iran dagiti pulis. Tinapatag, nakapuslitag. Dangatang pusin. Naipatumpal damat nga tatigagara da iti balay ti katugangan na.
Dangamot ni bagat na. Isupay kit din tinang tulong iti balod niya naglibas. Nakipaglibas nga tan. Dangaday dyan ang babae. Awan, di balay me. Di mapon. Anak, di mapon. Di balay tayo. Ti anak ko. Ayan ti anak ko. Anda ni Takaruba. Imbagata na irwara dagos ni tatang mo. Tadikat na iraman ko man na di mapo. Diyos ko. Nanti balay tayo anak ko. Gatamaw ka. Jay asawam apo ganti ti akin gapuanan iti na itoy. Iso din nakita nagiti ka aruba naggapo dito'y aruba ayan. Sakbay nga dagimil ayap iti ayan ti kusina. Awanan ti sabali nanang. No lakit diti kinunayo aniberto ti akin gapuanan iti da ito eh. Talaga kriminal da di at tao nanang. Manong, kumusta tirik namon? Abay akas lang jak, nakagaraw. Nagsakit ti mariknak no, garawa. Manong Boyong, Nasiglat ti kinagubal ko ha. uray mat di babae asimrok iti balay. Naglaban kami. Dandanimot inabak ko day jay ah. Agpalastog ka mat. Talagamot manong. No dila nagdardaras api manaw idi nakangag iti sirena ti mobil ti polis. Binaldadok day jay ah. Gusto ditan. Di mo labsan ti agpalastog. Uray ah. Tapod numot ang nakatablak iti day jay at tomboy. Sayang, awan da ni jay hideout da. Anya, nakalibas dadagos? When? Nora. Ado ka diti sa bali a pasurot ti asawam? Malaksid ka da jay kakadua ijay hideout da? Naiwaras da. Dandani adadwa, uno talo pasurot na iti kada barangay. Anya? Nagsisina dagiti pasurot na idi na ibalot. Nagsublida ka dagiti pamilyada. Kat idi nakalibas ni Berto, kat nagsubli ditoy. Nabukal matla asigot ti grupo na. Ngam na iwaras dan. Agtitipon dalaan, no da pagnada. Isumat lagayam. Tinakasang, awanan ti balay mi. Awanan ti pagnadan mi. Nagdaras dagiti pasamak. Huwag nga rod. Pag ikaruan da dagiti kakabagyak, kapo iti panang tulong ko kan ka. Huwag niya rod. Pinuuran dati balayo, gapo kanyak. Narangkas talaunay. Bayam, kitaek no anya ti mabalin ko nga itulong kada kayo. Kaya't ko nga danatalgad apag naidan nyo. Nyamsak bay na. Ano pun mi pa'y tasawam. Agraman dagiti kakatwanan. Nakasagaran ti puwersa ti pulisya ang mga nokitid grupo ni Berto alias Pingas. Chief, Adamutan koordinasyon kanagiti kabangi-bangayli. Agrama ni J. Cabecera. Dirumba nga makalibas pa ilang na J. Pugante. wen sir. Nakalerto mo tayo nagiti nakadistino kanagiti checkpoint. Sana basta makapanaw dito teritoryo tayo ti grupo na. Awan pagpilyanda. No ditag kamang iti bantay. Dahil talay. Ngayon numasiputan mat nagiti kamang ti militar iti detachment anay pas nagiti tuktok ti bantay. Saan dapat lang makalusot? Adda kong takyo kadakwada, sir? Ada. Nagwardyan amin ang mabalin na pagnan. Nasayat no kasta, sir. Kumusta kan, Boyong? Nalasat ko ni Patay Manang. Mabalinda kan nirelease intong bigat. Nasayat niyo rin no kasta. Sorry ha. May ramraman kayo niti trabaho. Ni Manong Mat. Gapo iti trabaho. Ado ti makagura kanyak. Ado dagiti mapasakitak akakabagyan dagiti patpatiliw ko aman nagdakdakas. Takasano? Ado ti mangkonsinti kadagiti nakabasol akakabagyan da.
Talaga man. Agarilat tatay ko na daan, napalpalat ti darangam ti danam. Pudno dayta. O niya, umay kanto sukunanan no bigat? Kadwak to siguro ni Shirley, no makasubli ita ija balay. Amangan mo mabutangan nga gyan ay jibalay mo, manang. Saan siguro? Imbaga nang agsubli. Napanlay miliw ka datatang kanana na. O sige boyong, agpaimbag ka iti husto. Kasano da ito yun, bossing? Agsisina tayo pailang. Ano? Deta ti kasayatan nga ramidan tayo ita. Narigat no grupo tayo, tanakat kadlaw. Magsi. Makaamo kayo iti takti kayo. Sa bagay. Gusto ka dito, bossing. O niya, kakadwa. Saan ka di ang napintas, Jay ko na ni bossing? Nalaka kaila makalusot. Saan kayong identified ang kaskin ni bossing? Pudnuti ko na ni Tina kakadwa. May saka wanted. Nakapaskil dagiti nagdadakkel aladawak kadagiti pang publiko a lugar. Nalakadak lamay lasin. Di kasano, bossing. Pagsasarakan tayo nga rod ngay. Ijeton ka bisera? At damod cellphone nyo? Di agtitin next tayo langan. Anak, dandanin malpas ti kasukat tinapuuran na balay tayo. Wala nang. Ngam saanan na kasi tisigod ti may patakder. Basit langan na balay dayta. Wala, takasano. Awan mo't kwarta tayo. Imbaglakit di ata adumot tinangtad iti tulong. Sa iro, diya asawam Nora. No apay adi na pay lanatilew. Agsipot kayo kit di Ang mga nukilaat nga nagpakita dito Anya, Amkak ti kalata pa nagpakita na dito nanay. Adamat kiti dagiti pulis kasaray umay dito Angam kasanon. Numairanan to nga awanda no agparang dito. ha? Ay, isa ka naktibadang Nanang, Uray bakit kakon? Kabaulak abadangan da jay awanan bain nga asawang no may agaramid iti kalukwan ditoy. Abay, di pa'y laumdas ti panagpor na iti balay tayo. Anya launay ay ati panggurkuraan na kada tayo, Nora. tinulungan kami ni Agent 541 naglibas nanang. Dahil lapit iti pagpungpungtutan na launay. Saan la aday ta? Pagarupin nga asyak tinangibaga ka nagiti otoridad no sa dino ti paglumlumangan na. Gusto ni bossing. Nataltalgad kami no saan kami magkukuyog. Kas ita, solo flight off. Syakti kagasatan kada kami amin. Tadabukod ko alugan. Dalakit ti gatang ko iti krudo. Ayusan, makapanakon iti kayat ko apapanan. Saraaw ti buksit ko Kumatangak man kit di iti masarumsam iti day Genistor. Ipati kon dito iti motorsiklo. Apo! Gumatangak man! Apo! Mabiglaang! Ay, puwisit. Tay babae, ijay balay ni Falcon dito. Anya tigatangan nyo? Sana balin. Diyos kay. Tinak na ilasin. Namnaskan ang makapanawak at dagos dito Saan nga ta nailasin ni Shirley ni Tina? Agbaligi nga ta da Agent 540 amang kamag kini Berto Apugante. Gagayam denggan inton bigat ti paggibusan ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo
PMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay